Kırgız'da böyle sayapker, böyle akılman kişiler jaralgan eken ilgeri. Tolbay деген sınçı jarabıptır. Al bir günü talada ele bir başlık uçakta böyle ay sonun tulpar eken, sonun gülü eken de böyle taşlık uçakta böyle ilep oturuptur. Oşol maalda asışkan jeldekteri menen uğa gel atıp karap kalıp bu kim degen dep turup anан Tolbay sınçımın dep aytat da атын. Анда менин tulparlarımı sınap berginin. Kayсынысы gülük çıgat, kayсынысы tulpar çıgat dep anан үйüne alıp barıp turup bayağı attарын büt çuata başlayt. Tolbay sınçı karabıl otura beret, birini de jaktırbayt, çuva beratat, birini de jaktırbayt. Bir maalda bir kırçangı bir çağırat. Ötüp baратканда tak uşul gülük bolot deyt. Eң daana tulpar bolsat eken degende asышкан jini gelip turup екі көзін ойып салат. Jelдектерин айтып туруп, екі көзін ойдуруп салат. Анан Tolbay sınçı айтат. Ушул атты мага бериң, сен болор болду деп ошол атты 41 gün байлап багат. Багып, даана табын келтиргенден кийин анан кемпирин артына отуруп алган асышкан маңдайына келет. Ай кана ханым, баягы кырчаңга атты минип келдим. Эми даана gülüklerim менен жетип алам дейт. Ошондо асышкан болгон tulparlar менен кубалайт. Анан кемпиринен улам сурап турат. Ай, артта кайсынысы келе атат десе, жерде кашка келе атат. Жерде кашка карай келсин, анын мээси жука, күнгө сал дейт. Ошо менен күнгө салганда жерде кашка мээсине күн өтүп ада жетпей калат. Андайын кайра үйүрүп чыгат. Бул эмне дегенде кара керат экен дейт. Мунун туягы жука, таштакка сал дейт. Бат эле ташыркап баспай калат деп. Анан таштак жерге салып, ошондон кара кер да жетпей калат. Ошо менен кубалап отуруп, эч кимиси жетпей калып, Tolbay сынчы кутулуп кеткен экен. Мына ушундай санат насыяттар бар.